60 million pesos a supplemental budget ing anyaran ning City Social Welfare and Development Office king Syudad San Fernando. Agpangkang City Councilor BJ Lagman nung maaproban niya maning request ng CSWDO manibating pondo king bayanihan grant. 73 million pesos ing binyen ning national government a bonus internal revenue allotment o IRA king San Fernando. Atin pang kawaning pondong ibat naman king 20% development funding syudad at talagang makalele para kanang infrastructure projects. Malyari damo ring gamitan nini para king karelang COVID-19 response program. Agpangpakang Lagman anyaran niya kanuning CSWDO ing dagdag budget para king pamamayayuda king migit 40,000 pamilya king San Fernando ngening makalalam na yung syudad king modified enhanced community quarantine. For the connection with the supplemental budget number 3, 60 million ho yung ating ang hinihingi ng ating CSWDO for the 40,000 household ng ating syudad nabibigyan ng 2 beses. Balak na naman ning sangguniang panlunsod agawang ad hoc committee bang manibala king pamagbante king pamangamit king supplemental budget. Mipalyari na kano kasing may problema king liquidation report karas kareng food packs apamyeda antimong ayuda karing memaleng. Well, meron tayong magiging concern about the liquidation dun sa food packs because hindi nagpara-pareho. But the explanation of our CSWD officer nag-extend tayo dun sa ECQ. So what they did, para magkasya lang muna yung pondong nailabas at hawak nila, dinawasan nila yung amount, yung quantity, yung amount, para ma-extend nila. So, gano'n namin na-suggest na dapat lahat makatanggap ng ayuda. 30 million pesos naman ang ginamit ng syudad bang makasaning test kits, ampong 7 million pesos antimong dagdag pondo karing barangay. Ginamit damo rin kanuing budget para king hazard pay dereng frontliners, ampong maintenance dereng isolation facilities, kalupa ning civic center king barangay San Isidro. Mike Amparo, CLTV News.